Cilj toho projektu zaprowadzić dobry międzyetniczne odnoszenia między wszystkimi etnicznymi grupami na prostore Vojvodini. Na konferenciji wyznaczone, że chwilkowo istnieje wielka emigracja mladih z Vojvodini z rozličných etnicznych grupach, to że prichodzi do sytuacji, że mladi Serbi, Mađare, Rusnaci z Vojvodini zečniejsze uče njemecki jazyk i prilahodzuju się stilom života u njemeckiej lebo slovackej, jak se upoznavaju i prilapljuju rozlične kulturi i jaziki u stretku u kotrim žiju. Projekt Vojvođanska škola interkulturalizma bude realizovani u Temerinu prave preto, že se u tim stretku pre njepoznavanja i njepočitovanja jazika i kulturi drugih narodoh slučovali medzietnični incidenti. To bude štirodňový trening na osnovi programi, kotri otrimaju našo fahovci zo Centru za rozvoj civilnog društva. Oni napravja programu za tih mladih, do kotri budu uključeni interaktivni robotnji zo s uvodnima prepodavanjami, predviđeni na ščivi odredzenim institucijom, virskim objektom, teatrom. Popri mladih Serboh i Mađaroh zo školi zo Temerinu, do projektu budu uključeni i mladi Rusnaci zo Novog Sadu. Prave preto sme obdumali taki projekt, kotri jedna fajta pilotu, znači že bi še peše robelo zoz mađarsku i srpsku zajednicu, u dejaki fajti poštredovanja ruske zajednici, bo na dejaki sposob hasnovite keče tu nahodzi i dahto hto trecih, to može budzanje tak direktno uključenje. I eto co bi sme sceli to, že da odpočnijeme zoz jednu opšću čast, kota še dotika vopće interkulturalnog dijalogu, a već kaže bi sme še okremu napremeli na karakteristiki samih tih zajednicov. Projekt orijentovani na to, že bi se mladi ljudi osposobili za robotu i dijalog u komunikaciji z drugu zajednicu, a popri Temerinu zadumane, že bi se on realizoval i u drugih multinacionalnih stretkoh u Vojvodini.